салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. бародарон, апо, ако, имрӯз баъзе шумоҳо бисёр занг мезадем ки масалан ҳамин доруро биёрем, хеле доруро. мутаассифона ҳамин доруро набудан, баъзеҳош масалан ин омадан, баъд бо сабабҳои техникӣ ҳамин номероимонро заблокир кардан. иншоаллоҳ ки мо номероро вастанавид кардем. мо овардем бародаро доруҳои нав. масалан касе ки мепурсид ҳамн доруро мо овардем, доруҳои беҳтарин, доруҳои лозима. иншоаллоҳ ки дар хизмати шумоем. дар ҳамин номеро занг занед. доруи барои асаб буд бародаро овардем, сар мекунем якм ай асаб бародаро. ина доруи барои асаб. алҳамдулиллоҳ ки ҳозир ҳаст, метавонед ки занг занед, заказ кунед, касе ки медона масалан беҳтарин доруа. хоб бо ҳамон доруе ки дорем барои зрени, барои умнишени памят, масалан рибни жир меган омега 3. бисёри спортсменҳо медонанд ки барои чи. бисёри мардум занг мезананд ҳар рӯз ки мепурсанд ки масалан амир ака кай мебарем. алҳамдулиллоҳ ки ина овардемша, дар хизматем. занг занед ҳамин номеро да. хоб бисмиллаҳи раҳмони раҳим. мумиё хай бародаро медонед ки мумиё барои чи? барои масалан вай ҳаста, барои биромадагӣ, шикастагӣ, барои ҳамиё, барои стуғоно ки масалан ҳамин укреплят кардани стуғон. ина бародаро мумиё қабмода ҳаст. бо ҳамин мумиёро ҳастай қади 4 тименаш инаи намуди дигааш боҳози хелеш кардиан 4 тимен беғарзаи марг дига да ҳамаи чи давоа, да ҳама дард давоа. масалан мумиё қади бо добавкаш кардиан беҳтарин чиз дига. масалан алҳамдулиллоҳ ки мо хуб истифодаш мекунем. касе ки истифода кардагия медона ин чиз барои чия. хоб бо омадагия 4 тимен фирмаи ҳаят. масалан ки ҳабиб нурмагомедов реклама мекунад ал-ҳадай, ин фирмаи ҳаята. ин ина ҳавай ягон чи фарқият надорад, капсулада. ина бародаро ҳаста. хоб миноксидин омадагия бародаро. доруи барои ҷигар, барои кор кардани соз, кор кардани ҷигар. намавезируд мекунад масалан беҳтарин дору. сенол бародаро аҳли ислом. сенол яке аз беҳтарин доруҳо барои кишеш нина тоза кардан бародаро. метавонем ки пешаи рамазонай бародаро масалан ки бихарен жулудкои худтона як тоза кунен, беҳтарин доруай. хоб бародарони аҳли ислом, доруи барои кирм. касоне ки кирм доранд метавонанд заказ кунанд. ина омадагиай. алҳамдулиллоҳ ки масалан дар хизматем. баъд кадом одамое ки бачаҳое ки масалан стройкада кор мекунанд бародарои худмон бисёрш масалан пошон проблема дорад. бисёри мардум мехӯн пошон ам хеле кафидагиа, кунои пошон ам хеле кафидагиа, кафои пошон кафидагиа. метавонед ки заказ кунед, ҳамин дору мода ҳаст, метавонед ки заказ кунед, мо равонтон мекунем ба тариқи почта ёки доставка. хоб баъд бародаро тасбеҳҳо омадагиа. ина хеле тасбеҳҳо одамо ҳаст бародаро. 2 света ина метавонед заказ кунед. ина хеле тасбеҳҳо ҳаст бародаро. пешаи моҳи шарифи рамазона иншоаллоҳ ки дастрас карда метавонед шумода. баъд бародаро асали тоза, асали проверени масалан қодиёи хумон бародарои хумон мо алҳамдулиллоҳ хумон истифодаш кардем. масалан хуб чандин бародаро ҳам худам савет додам олиҷаноб. масалан ки метавонед заказ кунед. алҳамдулиллоҳ ки ҳаст амо асали беҳтарин, асали проверени, асали тоза. баъд бародаро дамо омадагиай. хоб 4 тимен шампун, 4 тимен бо шампун ҳаста 4 тимен давай карда против выпадани волос ва барои перх бародаро беҳтарин шампунай. масалан ки ҳам қабуи хушрӯ мекунад. бо имина шампун барои 4 тимен ҳаст бародаро. бо бародаро ҳастай малҳам 3 девятки масалан барои сустав беҳтарин дорай. мо истифода мебурд, калонсолои мо истифода мебурдан. яке аз беҳтарин доруҳо, яке аз беҳтарин малҳамо инамин малҳами 3 девятки омадагия дар мо бародарои аҳли ислом. баъд бародаро кадоме ки барои простатит хокаша пурсида будем, асал қади добавлят мекунӣ. и беҳтарин чиз, и реална чизе ки масалан мо дидем. Ассалому алайкум. инакай вожон дар бураш бо маълумот метиҳад. ин мақсад аз решаи дарахт тайёр кардагия беҳтарин барои простатит ва тарзи истифодавариш. мақсад барои мардҳое ҳастанд ки камака хела ҷавоно дами Россия хинак задагиян. як қошиқча мегирӣ, 3 қошиқча асал ва истифода мебарӣ. иншааллоҳ ки мақсад ҳам масъалаи ҳамхобагӣ ва ҳам масъалаи мақсад вастанавид кардани внутр ай кишечник, ай рӯдҳо, саркарагӣ то мақсад пешобдон ҳама тарафара
محکم میکنه و خنک‌زدگی انشاءالله میگیره. اینا میتوانند که زنکو هم استفاده کنند. بله بله. مثلا در در همون حالتی که زن و شوهر در یک جا باشن، هر دوش اگر پرستاتیت داشته باشن، یگان جای عیب شرمش نیست برادر. این مثلا شرط ما هم که مثلا باید ما در شما برسونیم که منفعت خودمون در شما برسونیم. یعنی خب برادر دوام میتیم. منتالین برادر بسیاری شما زنگ میزدین که منتالین الحمدلله که منتالین. خب اینای سویچا برای پرستاتیت ایچون تیمین اینایش هم اومدگی برادر میتونین که زم زنه. منتالین برای بغم ها برادر جون، منتالین نگاه کنید برای مثلا کارگانی اینای جو قدشای روشای پو دست مقصد گردن و جایی که درد کنه میتونی زکاس کنی کپسولا روز کرده. بعد برادر برای ماه شریف رمضان اومدگی مثلا میویا ای پیش ماه شریف رمضان ای اینا برادر این خیلی آوردگیم مثلا ای تمام چی اصل دای درون مثلا میوگی و تمام میوگی ها هست مثلا برای اوکریپلت کردنی ایمونیته مثلا بقوت میگیره آدم. اگر که سحر بخوری بهترین چیزه مثلا برای اسپرسیمنتو بسیار استفاده میکنن. کسی که اینا خوردگی میدونه که این چیه برادر. بله. با اون خاطر برادر اینا دمو هست میتونه که زکات کنین. ما برادر اومدگی برای ما داروی فت زور ایران بهترین داروی برای خراب کردن. دیوم روز ما میدونیم که مثلا چندین آدمایی که ما دادیم از اون جمله بدن برادرایی که خمون استفاده کردن دیوم روزا اوجه رزولتاتشون دادگی بود. همه چیز مثلا همه چیز اومدگی ده نمودش میتونه که زکات کنین برادر اهل اسلام. از اون جمله آب زمزم با اومدگی برادر آب تازه گارانتی خاطی مثلا که برادرای خمونن میتونه که زکات کنین. بعد برادرای نیا که اومدگن یا اکای با وجود از در بلاشون معلومات میدهد. خب این ایش ما میدونم خیلی دربارش میتونه که معلوماتیون ایش برای خب بر کدام آدمایی که مثلا تست میکنن سر از مثلا این اتوماتیک که یک قاشق چای میخوری سر از تست میخوامونه یک. برای برادرایی که کدامی که مثلا خوفا میزنن دل جگرشون درد میکنه که ششنیاشون بعد برونکولیتین داره برادر برای هوا یکی از بهترین دارو. بعد دارویی که مثلا خوب مثلا یا قطعی 4 نیتیمن وش دیگه سیمس کردگان بهترین داروهای مثلا میتونید که زکات کنین. ای 2 ساله بالا میتونه که استفادهش کنه. دیدیم بخشش برادر بله ای 2 ساله از راه خسته با برادر عزیز میتونه زکات کنه. یعنی که از 4 نیتیمن تیار کردگی برای استما برای خنک زدگی برای گریپ میشه. مقصد استفاده میبری هر روز پیش از خوراک نیم ساعت پیش از خوراک انشاءالله که بستنویت کردنی مقصد درنی خردون و مقصد برای کلبت کردنی هم ایمونیتیت و هم ژلودکا یازوا انشاءالله هم میگیره. کسی که اسما را نمیدونه برادر اسما این هم آدمایی که نفس گیر میشه. بله. مثلا همو هوا که بزه میشه حاضی هوا خودش جو تغییریابی هوا های مثلا پسن ابر و بارون هم خیلی چیه مثلا میتونه که نفس گیر بیشتر میشه. با هم خاطر اینا برادر بهترین دارو اومدگی در ما. بعد برادران اهل اسلام اینای روغن تیکوا با زبان تاجیکی روغن روغنی کدو مثلا این برای برادرایی که روداشون قرقر میکنن مثلا واسپالین خمیکی دارن. بعد برای که برادرایی که مثلا پسین درجنشون بلند میشه پس میشه مثلا برای هوایی بهترین دارو ایرا کسی که استفاده بردگی کسی که میدونه درباره این مثلا میتونه که زکات کنین خیلی داروه الحمدلله که داروی بهترینه. خب بعد برادرها قریچه عربسکی برای بیماریایی که مثلا قندشون پسته یعنی بلند میشوند یا که بیماری مثلا نقص شدگی قند کسل قند در دیابت یعنی در وجودشون پیدا شدگی برای هوایی برای برادرایی که یازوا دارن یازوا ژلودکا دارن مثلا ژلودکاشون یاره این برای هوایی علیچنی میکنن الحمدلله که بهترین داروهای عربا خودشون پسته یعنی همه چیز استفاده میکنن. مثلا یکی از بهترین دارو یکی از بهترین گیاهایی که عربی هستن برادرای اهل اسلام در ما هست. و نمره که در اینجا میبینیم برادرها این نمره ما واستنوید کردیم الحمدلله که میتونید زنگ زنین زکات کنین در واتساپ در نمر کار نکرد واتساپ کار نکرد نمره زنگ زنین برادرها از سببی که ما در زنگای تلفن به حد بسیاره برادرها بخشش از همتون
مثلا یک بار زنگ زدن نورداشیم 2 بار زنگ زنی یا که ما خاراکتر نداریم که نورداریم ما پروسه در نمبر زنگ میزنه در گپ زیسیم مثلا خیلی زنگ میزنه اکا جان چو کردین شما مثلا که نگیدین تلفنتون ما میفهمونیم که برادر اهل اسلام ما را بفهمیم که در تلفن ما به حد زنگ بسیاره به همون خاطر در یک تلفن 2 تا سیم کارت های 3801 الامی نمرو بعد 92 به همون خاطر برادرها در 01 زنگ میزنن 92 کشتگی میگه در 92 زنگ زدن 01 کشتگی میگه ما یگان وقت خاطر نداریم که تلفن ما بگشیم یا که تلفن نکردیم نورداریم به حد امکان الحمدلله که ما خدمت رسانی میکنیم از همتون بار دیگر بخشش زیاد میپرسیم از سببای تکنیکی همین نمره ما زبلکی رشدگی بود الحمدلله که این روز ما زباسته نوید کردیم